Siapa lagi yang mau mekidung, metembang? Woi, rame. Mic-nya tolong mic-nya. Webinar ini anak-anak SMA ya? Apanya, Pak? Webinar SMA. Belum sih, baru kita siapkan. Satu lagi. Oh iya. Kali ringan. Pak, izin Pak, geser dikit Pak. Bapak pindah. Bapak geser dikit Pak. Pak. Om Swastiastu. Ratu Idedane para pamiarsa, para pangrenge ring acara budaya RRI Singaraja. Rainen mangkin titiang wayan tam-tam. Sadia sani makin SLJU puniki memacar saking Kali Asam. Punike saking panti sosial Tresna Werde Jare Marpati Kali Asem Buleleng. Kada asa punike kemudian titiang wenten ring wantilan punike wenten ring aula panti asuhan. Malih bos titiang ngapura banget ring dane-dane pangoneng acara SLJU sani wenten ring jero ring gereya ring rumah suang-suang ampura rena makin titiang tan side pacang nggih ngamargang interaktif dening puniki tiang sareng penglisir tiang raraman titiang ring panti sosial punike rauhing semeton pemilet saking
Santi ring Kaliasem. Inggih titiang cutatnya nih nyalam maka sami cutatnya nih pecinta sedang lepat jukut undes ring di Jokapo melinggih rades rahajeng miar sayang kangyang dungun miar sayang kematan inggih terlaksananya bahasa Indonesia kidik dikit saning awinang kelaksananya acara SLJU iki ring panti sosial punika bertepatan ngeninin hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-80 utamanya LPRRI Singaraja. Radis berkaitan dalam ring perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 80. Inggih para warga, para pengelisa sareng sami mangkin hari kemerdekaan merdeka. 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 Inggih semangat. Mugi rades melantaran antu titiang nyarengi ring acara SLJU malih jebos wonten bantuan radio ke masing-masing elingang setiap hari Senin Somo sampai Respati punika siaran SLJU jam 10. Inggih sadaya wonten fasilitas telepon dados ngarengen interaktif yen sampun punika siaran SLJU punika. Inggih semangat sami sana makin pacang kerinin antuk puniki penglincir sane inggih saking panti puniki inggih punika galah tidang suku serang sira dumun ampura ngecap yang niki penglincir yang makmun Pak Putu suwete bui lah yang kakek mul nggih kakek mul tan niki Pak Putu tiang sadia pesan duane niki Pak Putu sampun suwe ten nyarengen di SLJU ragane dumun ngenterang acara puniki santuk ampun ningsir makin kesarengen oleh Pak Putu durang Pak Putu wenten sepatah dua patah kata nggih cuma durang wajeng ring puniki pengantar acara druwene cekadi napi sani ke bawah sangi wau patut bisa ngitan boleh ngadurang ayah jana kudang sasi kudang wahid kini antuk titiang mapami ke sangkaning ten side margi dodo hampir sampun nggih Pak titiang ten napi bantuan dijaya ngawin iki ten ndang beki iki bantuan diange nah iki hampuran iki bantuane kadua berayani masih nyakitin gitu niki demen kampunang mugi-mugi derane ten lali titiang ten lali ring acara puniki wani titiang demene ngawinang nggih sareng saking dumun pun saking awit sudah nglepet di tanggal 1 Juli elingang ulang tahun sudah nglepet berdiri sejak 1 Juli tahun 1994. Nah nike ampun lintang nike galahe ulang tahun nyanyi pun nike Daud punika tiang sareng Pak Putu sampun nyarengen aja sareng almarhum Bapak Gede Melem dawek dumun usan kedan megadi wasane Gede Malen sareng Pak Mardah kenten. Nggih mangda tak kesuwen sane makin sane ngaturang gitu Pak Lemuh Pak Mul Kak Mur sane negesin titiang dan nggih nggih oh nggih dur nggih Om Swastiastu niki ampura nggih semeton sareng sami ring pensadian dumun titiang puniki ampura titiang puniki anak guru jendul niki nggih nggih tanpa yang guru penting niki semangatnya aja jopo Pak tidak punya tangan
tidak punya kaki nggih. Ngiring sareng. Mangkin pacang kawitan titiang puniki kaambil saking Ramayana nggih. Nggih duru kamur, nggih durus. Prihen temen Darma dumaranang syarat. Ye, usaha yang ugi ke Darmani utawi kepatutane lima kang sakangon ngajegang jagat. Asarage asang sadu sireke aduh tane. Saluring sesenengan ide sang rumaga sadu utawi upradnyan sanyasa punika patut angin tetuladan. Dan arte dan kamu pidani dan yase. Nenten merupa sesenengan, nenten arte berani, tak tujuan ide boya kerti daler. Iya sakti sang sadjana Darma raksake. Ide punika jati-jati sang braga sadnyana yeneng sampun setate keleb ngagem salimuaste ke Darman. Sakan ikang erat kita yan wenang manut. Yeneng dados pengorek pemajak jagat utawi pemimpin jagat. Nene yen dayang pangde dados tetuladan ring jagat ti. Manu apa desa Priata rumah seye. Saluring kecap sastri agama ni utawi menawa dharma sastra ni usaha yang telebang tur maning punika yen sida Maryang Kesayan ikang pape anahan prayojana. yeneng menados pemimpin udah pengurus jagat saluring kekewahan pakewahan jagate sani presiden ngawi pape pakewahe punika nanike patut ruatang tuntasan punika tatujone melayain sani sastra agama dados pengurus dados pemimpin. Jananu ragedi duin kepangguhe. Ini yang sampun sida sapunike menados pemimpin pengurus salureng baktin nyani banyak miwasani kehormatan pekerjaan Indonesia miwasani lian-lianan pasti kepangisin oleh sang dados pengurus jagat. Inggih wantah menika indek belajar suara pacang Suk aturan semua titiang guru, ada kangen guru lingsiran biar buat tua masih tiang. Hingga suk semua bi becik pisan ya ada acun sapun lingsir sake wadan suarane kantun becik pisan. Nah niki tiang juga nabi asane wenten masukan ke RRI taler ring acara punika taler ring Bapak Kepala utawi pelaksana di Padi Asuhan yen mersidayang punika inggih setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali acara sudah lepat puniki kelaksanaan saking panti asuhan puniki mangde wenten hiburan sekaligus puniki membangkitkan semangat penglingsire. Inggih kade asup puniki masukan titiang inggih pengeluar kepengenter sudah lepet. Inggih ngelantur sani makin puniki Ibu Sire, Ibu Murni. Ibu Ketut Murni sani negas
punika pekak baru ya kan. Durusang galah tiang ijen. Om Swastiastu. Tiang jatma Sunan Dara Inggih sane mangkir atur yang didiang manut sekadi kecap inggih Ratu Sang Prabu wiakti didiak pisan mekadi didiang jadme pangumare Nista lajur Manu Madi Ini mungguing kehidupan di tiang meriki ring mercepade uyak pisan lintang lintang niste Malarapan suka Buni kenaler mabekelan di tiang mikiring mercepade wantah melarapan suke make miwah legawe catur bakal di tiang pasti sane kebekalang di tiang merkiring jagat pade pat-pat wiata wantah pat-pat kawiyak dani sane sampun pasti kepisahan suka duka larapati inggih punika suka duka sakit tur maning ngemasin palatre nika wantah di tiang tiko inggih wantah harmonike bebekelan di tiang meriki ke jagat pade ratu di tiang muas dei tam inggih Ratu Sang Prabu Mesir mungguing wastan di tiang puniki wantah di tiang mawaste iwayan tam-tam sida di tiang rauh tangkil ribuat karohan di tiang meriki tangkil persidi tiang pacang nangkil ratu rares di tiang anu nasi desang ayu adnya suari nggih ampurayang niki di tiang petan menggurui niki bapak-bapak Nggih. wastan di tiang tam-tam nyade di tiang tangkil mangkin ring sang ayu sane kelas tunas di tiang nggih asapun niki ketaglan di tiang meriki ring jagat Mesir mantuke ring dia adnya suarati asapun ke ratu nggih di tiang waliang galah puniki Nggih semua ring ini kena ampun kena ngapal nggih. Kenten yang penting semangat ini bidan tiang ingat tekening di tahun-tahun ini pun tahun 90 tiang setiap
minggu kalau nggak salah meriki sarang Pak Wid meriki ngajak pun meriki sarang pengisir sarang Pak Gede Karse meriki bareng Santian Kade asapun niki aing suku cuma melo sane makin lantur orang titang raris areng meme lipstick sari meme lipstick Oh meme anci sari pun iki. Meme anci ase kan. Poe lipstick ngetang. Niki meme titiang pun iki nggih saking asalnya saking Simpang, saking Poh Bergong. Karena kawin ke dusun Pendem ala Sangkar. Iki di dajan rumah titiang termasuk memen titiang. Ini titiang sarang ditip niki memen titiang. Makin sana begitu meme anci asih degas mangga Pak. Duduk. Cek. Om Swastiastu. Bali bagus sang sucipta. Aing beli sang maraga pekik sang sucita beli. Di tiang Yesus agat tangkil. Sani mangkin di tiang isu gade pedak tangkil ering anggan palengguh beli. Ngaturin balia jangan Ini mungguing kerawan yang nemangkin bacang tidak ngaturin beli ajeng-ajengan beli. Awire sampun awangi langkung. Saduaning kalani puniki sampun kinucap ngalintang wengi. Malih dan malih kawen tenang salah. Bawa sengi ring sapian. Jani mangkin ngiring pali kangkat atoritia ngiring daging pabli bawaosi ngiring janggelang dumun beli. Mangde pole nyanyi taji kekawitin. Mangde persida titiang kelawan beli mengawitin pacang mengasah ganjer wiak dibeli. Nggih. Beraya. Nggih meme anci asih lipstick udah ngerang ini semua bi yang tugas bajang ya pedut wina nih mungkin nih adiknya nih ke kadang bapak kedut wina ke adiknya dumun manda di Galuh meh Ya. Waktu pindah manda di Galuh gua sih lolong sama lolong kene arje jineng dalam ya. Oh, kada meme mah dia ada. Cuma belajar. Ada nak ada ke Pramesanti kan. Mesanti. Nggih. Taurup tiang sing nang semangatnya suarane niki patut ancuke jempol diadun ampun ringsir kantun. Nggih, ini makin jagi lanturang malih ring Ibu Sumiati. Ibu Sumiati ngelatur arah Bapak utawi pekak baru mendampingan untuk galah nyekesin titiang nuna sering tane Bapak. Oh, rombongan tam-tam, Pak Tam-tam. Oh iya Pak Putu dulu mau Pak Putu tegasin. Jurus Ibu.
Om Swastiastu. Sasi wime aneng gade amesi abanyu ye pepolayan bulani sani wenten ring Juni sani daging tuyup anda nasi asuci amesi ulan sakewanten sani jati saci suci nirmale nyalantare medaging bulan iwa mangkana rakwa kita tiasa punika kewentenan paduka batara ring kewentenan sarua mauripip ring ameki yoga kita sekala majeng ringsang nelebang ngeregepang yoga wantah paduka betari kelingyang nyalan tarep katemon mareke sitan katemu iyan taler side kepangkin antuk paduka betari salitan side kepangkin ring jagat sekali kakidap mareke sitan kakidap taler preside kepikayunin antuk paduka betari sanitan keni antuk mikayunin kawanang te mareke sitan kawanang side kepikulikan untuk paduka betari sanitan preside diki kepikulikan Paramarta siwa tua hira warana pemekas keutamaan kejaten siwane sanetan kehambang-hambangan kelatah lutuh punika
Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi Santi nggih suksema majang ngaring ini sareng Pak Putu suwede keken niki meme kelawan bapa nih ada cara nak ngundap-undap semangat jani tiang lakar ngaturang uning tekening lampan cupak kerantang pangyak semangat ya nih jani bapak ketut wine cani begitu ingi punika ngambil pelambang cupak kerantang nike ingi kangen angin buran wiakti arje petegak kadi punika duduk Pak Ketut nggih suksema ring semeton titiang iki ring panti kaping kalih iki ring mbok tiange nggih. Mbok tiange niki Ketut running. Iki mbok tiang iki nggih. Aksamayang puniki sareng-sarengang puniki mbok tiange mriki nggih sareng sami. Suksema tiang. Nggih pacang tiang kawit niki. Om Swastiastu, Om Awigenam, Astuna Masidam. Kita bahkan i gede cupak. Wei Dewa Ratu Agung Tok i gede cupak kita abad nindo jok mekipu di ndute to anggono to mantesang dhewekipun ngawe rupa apa weci ditu lantas dirurunge nebuken beloran boy ijek mekipu nyilem to i gede cupak apangnya gobannya dekil daki menyiu yakti mang ne pangos was matekap apa karanane keto nyan ngantek di pondok nyani tepukine bapane tuh apang pantas untuk nyanyi tuh gede cupak mare suud metekap manyelibang idepe langit entu lantas sangunipun wiyakti ngangkabang tepakanuan nyane-ane langit sing nyak magae topang kadenange jemet tekining bapan nyane resampune lintang menyi nadi subane lantas doi gede cupak jek sebuah monotan uli tendas ngantek kebatis monotan kajang menyi ditu lantas gede cupak rares ditu ngundag laku mare lantas toi gede cupak yaksi boy garet got negen tolapit sambil ngeredek sampi yakti nutugang pejalannya nih mapi kalesona kejatinnya nih teman ngengken kalau iya mapi cara anak lesu yakti
jog serayang seruyung cara anak punya Jelempah ya memargi dan dumade asing ngatinakan jog nyelempoh jelempoh itu dirudunge kuala sing ada nak ngerunguak sampuniku solahipun gede cupak buka gitu bikas nyani to ipun i gede cupak sing kodak-kodak tuh ngabo molotan dah sampun apa diwang nejani cerita yang tuh gede cupak subeng nganteng itu di diwangan kubun nyani punika gelar gelor ipun nangis buen masang aksi wiyakti doi gede cupak jagelur-gelur samilang ngeling ngaukin bapaknya bapu ngaling jagagen kole bapu buka gitu doi gede cupak tuh ngeke daya raramanya ngawinang lantas reramannya nih bapane kelawan memene beuy jog ngerepak uli juman meten mari dengah hangeu buka kitu panak nih ya raris jak katejut mirang cupak rawuh mangki nangis di kalane tu mendingahang tu gede cupak sing suud nyebak poloni gede cupak tur maning ame-ame bapu seduk nih meme sebut seduk ade basang meme tu buka kitu tan mari gede cupak rare gisu menyak jage jeg subuh bapang meme bapannya nih yagen bae das-dasan makakep tuh mengalengalan tuh yakin i gede cepaka dorma sesadareng isulung sambil ngebapannya nentu yaktinya sedang nakonang kengken unduknya nih tekening piana ipun i gede cepaka ngoda ceneng nangis prapte doh gede cupak bagus genjing itu tunggu diang tadi jog tekan ceneng ade jog ngaling ke kenening dora monota naragan ceneng kini
atas menyi pisan to gobane jog monotan aing alin menjep kaya ning sing juari bapu ning alin cai wa bagus sekene menyi monotan kale kipon aden cai ceneng imade kewale ada soleh untuk bapani tinggalin cai man cai kan aja dadu tunen bapu metekap jani adi pedidian teke man dijo to aden cai ini made garantang inge sukses semua ya woi adi masuk pulwe marwasen ini cepak garantang inge kade asa pun ke angin liburan pun kering meme kelawan bapu sane wenten iki ring panti sosial. Nah makin kelanturang Pak Ketut D Dane sane tunasen tiang penegas penglingsir tiang Bapak Putu Suite. Lurus yang Pak Putu. Batu Dane. Inggih galah ketiba antuk titiang yang nyalam mendung kedik selang Pak Tut Widya nggih niki dangen Pak Tut Widya niki Pak Tut Widya niki ampun ngemargyang suadar mandakan ibi inggih ibi ampun tiang icene galah ingkang mriki keten suk semua Pak Wid sareng semeton riki sareng sami kerakuan tumurun buatar girinat Inggih kale punika reko tedun ide Batara Siwem lawan amarsangge len sireh kesaringin ngantuk paridewane sami makemiwah watek resia kak sama mengarsani Yat Nasri Pamase Mamursite Mangarar Gerisire nglaris ke langkung pelapan ide Sang Prabu punika menak kuwentra ide sinambi ngaturang toye wajib cokor majeng ring ide Batara Siwep sahecit ring maleuh meduluran pekayunan suci nirmaleup yekan tos teh manah batar mawus ini kiasa punika ngawasana yang jagliang pekayunan ide Batara Siwep ngelaris ide mawacane Haji Jaya Bayu Ayu sang saya Jening Prabu Jayabaya sampunang dewa sumanang saya Datan krode ketemu
ware Tusing melantaran duka bapa teke rao jaga micayang wari nugrah ke karana teu digjaya ane ngawinang adi buka ceneng side mulih sing mulih tanggap dosen anugerahangku lautang tak piugi pesuecan bapane rewekangku jaya baya renge tiking praja marep teken cening pianak bapa sang jaya baya lima kang dini di gumini Swastiastu Prabu Cakrawarti Riki dereng sabuwan mugi rahayu dewa dados ratun jagat tedung jagat akribuane ring jagat raya Jaya saktru ring musuh side ngasorang sebacakan mesehip Dekuan langgeng sat makan aku lawan kita tur maning muge-muge kukuh pasikian bapane ngajak dewek cening tulus sebatar ning jagat side numus dados ratun jagat nahan sabda nirang sekadias pun ke pawacanan ide sumeken pisan Delas inas tuakeun niresri sanggereng jagat tur sampun puput ke wasune nantuk paresini ring amarani inggih semua Ege suksema ring Pak Dut Dedane. Arare sedang nona ring penglingsir saking panti puniki. Sire malih saning aturang kita. Yang wantah menika dumun nggih Pak. Oke Yang dan menika pupudang dumun suksema dahat di tiang aturang nggih. Oh inggih. Dan wenda malih saning aturang kita makin laturang ring sentolit. Oh ini aneh tawa-tawa dia ada aneh orang. Inggih dudukan dudet. Puniki Pak Putu manggah dumun. Nggih, suksema aturang ditiang majeng ring Bapak pengenter Pak Tantan guys. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidang.
Ikang amek yan sampun amat. Udah dewe punika manahe sampun preside nganutin anut ring bradetapu nganut ring berarti mewah tapep kenapa singit akan patut petitisang tur maning singidang ugi maring tamu pada petitisang ugi mangdeside nuju jagat utama angestik puekang wahyu paluk nah yang tak tujune nguleng puniki ring jagat sekali lumekas dik kosasa sakewale pamekasnya parikraman nyani nyasar diadoning jat nemu adi amrdu ring dijek ada imanuse lakar ningalan madan amertep maha angung sir wisyuk bu ini nyelapang ye ngalih ni madan racun udah wisyuk apan yan wasen nidon iki rat utusan duaning yening sekenang waspadayang alih kesukani ring jagati amet bogek swarga di ketemu di sajune ngale boge peboge miwasani lian-lianan miwah memangkin sani muah teu swarga yo tok koso kita sakewanten tet mangga memangkin kesangsaran
Angel dening pancen riek Duaning kari ketuyuhan antuk kerjaan pancen riani. Suadi gawe moge ulangon Salit arse mawasane bingung. among ngeton weruh riawak nyek Bingung riantukan enten uning ring padewekan yani. Waduh dekaping rage wis ayek Kepetengin antuk punike korian senengan sarwa wastune. nggih suksema Woi suksema Pak Santolit sampun ngaturang. Woi suarane nudene. Nuden seger suarane. Sawarbe gue nih kepiar sayang puniki nggih generasi penerus puniki. Nggih Ratu Dedane jagil anturang titiang puniki dening jantos jam 11:25 menit. Ini makin malih mewadi ring Bapak Ketut wine saning aturang gitu. Dur Pak Ketut. Nah Pak Wayan bener sih. Pak Wayan ngatusin. Nggih Pak Putu. Made osak ya meragi Odoh Dewa Ratu Agung. Tuh. Imade garantang raris osek tuh sajeroning manah nyani rikale tuh made ngahang. nguntul nangis ya sik sigan Dohandu made raris nguntul made garantang sambil tuh nangis sig-sigan. rares matur ring bapane Raris mengelawanin tuh imade gerantang matur ring bapanipun. ampura bapa sisip titiang Singgih bapu Didang nunas pengampur pisan tuh majeng ring bapu. manot kadi ling bape nato manut kaditu wel bapu tekening didang tuh didang durung rumah bapu kewanten ampurayang kayuwangan didang bapu
nundong dewek titiang wau durung pasti keraris tu anake buka bapo ngenene nindek titiang punika raris jeg sampun nundung dewek titiang itu bapo titiangnya dia ngamaragyang kewanten adian tiang durung pasti ke indik pelih titiange bapo nundung dewek titiang jagi margiang tiang jalani tiang dan jagi pacang manula bapu sadurong titiang mapamit sakewanten ke bapu nasatondene titiang megedi itu gitu bapu kasih sembah titiange bapu deneng tan pasti ke titiang jagi mawadi malih berki ke pondok aksi cingak puniki pangebatin topi anak bapani Tuni Jani ya Mogi satilar titiange mugi dumadak cieu sesampuni titiang raris ninggal bapu urep bapa bahagia Jumat mangden kehuripan bapane Jumat tan wiakti keni keripu baye bagia sadia tuh de bapane ya mua balen titiang cupak gitu nyentuh masih buat titiang lah nyamu tiang menyamu buku sepite ibeli gede cupak apang tuara nemu kewo nadu madak ya sing kena tantu yakti sing nepukin pekewa apang bagia sadia hidup nyane ya pamit sampun titiang bapa inggih wantah kadiasa punika atur pangebakten titiang bapa pamit titiang bapa pamit inggih sane makin lanturang kantun wenten kalah mari 10 menit bening durus santulet dipun nggih Ya sinami ngantosan iki mengkado demun kesempatan tiang. Duru Pak Bro mengkado demun. Tiang demun suksemu tiang mugi-mugi sareng sami kana sani benten ring puri, ring jero, ring pondok. Nggih puniki pengwingsir agane tiang sadia pisan. Panggihen no kantun pi mare bel bo. Podane tiang kana bapi bel siap yokin bui nyan gitu ya teke kemut sajan siap kayak gitu Dulu paman inget dulu Pak Santule dulu Syuklan mana kanggen
panah. Inggih manut puniki gitu. Suklan pekayunane puniki petitisang angin panah. Mati tes ngalih ne suci Puniki angin panah kesucian kayune mipitang ngereresan ke bawah suci nirmaleup. Nesimpen jeroning padmu Ngerares petitisi disampuni pulih kesucian nirmale lingyang renten padmu tunjung ring sedeuning pekayunan pademane munggah ring hati dan wenten teos pun ketunjungi sane langgeng linggih nyanyi genah nyanyi ring sajroning kayun Saren tatu dahat duaning puniki jati-jati kejateng asane utamaning utama antebit bit apang ngelantur sanyasa puniki seringang bulak-balik kang bit-bit mangdeside ke pangisin anggon ngemit sang yang temu yen sampun sida kepangisin puniki angin ngemit sang yangatmu yakin nyani ngengyan sok indriya ulurin sakewanten risajening maurip yen jak setate ngulurin sesenengan utawi indriya Sina lacur ane ali duara bakal yen jek setati ulurin indriani sampun kepastikayang saluring tatujune saniungsi dan side kepikolihan lantur durut sepatut di dan makin malih asiki dudu patut Cantos iriki
dedanen titiang pamekas ring penglingsir sami sane wenten aring panti sosial puniki inggih jantos sirki dumun jage andegang titiang Dumadak semeton sami mugi-mugi rasis ide dani semeton sareng sami ya ledang ugi ngaksamayang para moledang nyuecanin titiang inggih punika pangampura satu kincir tanpa bukti doaning napi sane aturang titiang rasis merupa satu awantah hakide malih menawi tan wenten pikenohipun Sakrah ayu neke abdi titiang wantah pisarat nyadi nyaratang kerahayuan sareng sami nyame beraya mangden aduh pamekas nyane rare titiang side nyambungang pesawitran inggih nyambungang penyaman wiyakti jagate kreterah arja yen sami sampun merpadung janten jagate pacang side nemokang inggih karahajengan karahayuan adil makmur trepti sami memanggihin punika keadilan sajeroning punika kemakmuran sami wiyaktinyane Swasti astu hadir gayus paripurna mogi rahayu raris satungkun mau uripe sareng sami perside raris memanggihin kesampurnan inggih suksemu inggih ratu derane para pamirsa para pangoneng sareng sami kadi gitu di wau jantos sirki dumun andegang janglang titiang indik siaran puniki dening sampun narik puniki Pak Putu sukseme titiang aturang ring penglicir tiang Pak Putu Suwede puniki sampun sida ngerawuhin ring panti nyarengin puniki ngerameang SLJU sukseme Pak Putu taler Pak Tut Dedane taler Santo Det taler Bapak Ketuk Wine inggih titiang aturang dating sukseme rare semake kirang langkung atau titiang aturang napi luwir titiang macando magonjakan sareng penglicir mangdeledang ide danin titiang ngampurayang ngiring sami sindep antuk ngaturang para musati Om Santi 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 Om
Nggih, Pak Dur. Pak Dur jan